Talafatu talafo ala Radio Samoa le nei tae au si mai alau whaafonga talafo le nei fo i asfaraili. Na whaafua se i ona whaanofo i sea tangata whai ngā luenga o le wafu i tauranga a o tā lia whai unga o siaki o le COVID. O le pōla so lulu na whaate i aile au whai ngā luenga na ngā lulue e au mai tutonu se tasi o vai le wafu. Ina ua tā punia e le vaenga o tiute ngā luenga i lungo le vaa. Ma whaatonu ina i le soifua mālolo ina e o i le fale ma whaanofo i sea se ia toe vala a watu. O lea whai unga na whai ele mai asa ua tala ua wha maonia ua mau el COVID se tasi o tangata au se tālia sanga lua i lungo le vaa i le lua vai aso tālu ai. E tu fantasia tala fō wa saule whai unga le soifua mālolo ina e ma whai ai ona toe a mata ngā luenga i lungo le vaa ma ele o toe mo o mia ona whaanofo i sea le au whai ngā luenga. A o tala noa lai wafu, ua sau nei fo ile talo sanga le uni whaasanga i le soifua mālolo ina moni whaatala noa ngā whaiata i tō tasi. Ma tangata whai ngā luenga i wafu e le o mauti noa lava pe whaiatu i pui pui o le COVID. O lo o tali tonu le uni, ua na o le paule o le awala e tali ai le tele o tala se se o lo salalau whaatatau i le tui. E le o fia tala noa i leo le tamana maua maona manuanga, mafua mai i pulufana. O le pōle aso lulu pe tusa o le afo le valu, na whaatatope ane i whafole au whai ngā luenga le kamupanisi atoa le Turners and Crowers i Kahapine Road i Mount Wellington i Aukilani, ma fesoa soani i le ua whaamanu alia. Moli mau o le Herald, o le ua whaamanu alia na whana i luma o le nofuanga o iai lea kamupani. A o tau mawhaila leo esu ele mea na tupu, whailo ele so o upu e le o fesoa soani le ua manua i esu enga o lo whaia. Petu sama le tolu i tūlana iei lea ta mai le whale mai, ai o ane fo i leisi ali i le whale mai au kilani, mauna fo i manu anga mafua mai pulufana. E le o mauti noa pe so ta mata upu nei e lua, ma ua whaatalo sanga mai iei leo i nise sila fia ni whaamtalanga, be na whaalongo ina le pāpao la au malosi, e vave feso ta i atu. I le pō lava lea e tasi, ta ua mai fo i le whaaleanga ino whale whaapea mea tō tino i au kilani i saute mafua mai i pulufana. Lata le tūlai sfulutasi na ripoti ai leo la au malosi whaapapai mani rewa, ma e taunu uatu wa matua i whaaleanga ina whale e lua ma le taavale. O le whale pito i luma na whaaleanga ina, e no foile tina ono sfulu tausanga le matua, ma e whaafitai ele ia a fia i pulufana na tawhana atu i lona whale. Moli maua leo le whale lona lua lea na whaaleanga ina e iai so o tanga ma le gengi le rebels. Ma ua whaali ai leo le popole ona o le a fia fua le community lautele, a o whetau wa i ai kengi. E se mai i lea, a fole lua i le vavea o na nafi, tu la i mai ei fo i leisi mata upulawa fo i whaapene i Station Road i Takanini. Ma o losa whainga le nei na wa ai ai e le e ana le whale o whaaleanga ina wha malama ma le te avale. E le to atasi le tangata no so wha ia lo na whale. E tupu leo so whainga i Takanini o lo momoe le whana witi le vaveao. O lea whatoa a mata so e so e leo nei mata upu, e ui o lo masalo mia fe so ta inga ma le vao kengi ale King Cobras ma le Rebels, e le o yeini wha mau tutu e wha a mauni ai. Ua whesilingi e le whainga malo o Solomona, pe ai se ai le o la vea i le lisia ni usila mo tata whainga luenga wha vai taimi lea e le tau wha anofo e sea. O lea e na o Samoa, tonga ma Vanuatu, wa saule whai unga ni usila o le atalia i le masina fau i la lo ngā luenga wha vai taimi, ma a whai ai tau nu umai o le a le tau wha anofo e sea. E iwa tunu o le Pasifika na masani o na au mai e ni usila i lalo ngā luenga wha vai taimi. Ma i le lea ai lao le ingoa Solomona. Fesilingia le taitai o le tuangai, Matthew Whale, po o a ai a inga na fili mai ai e ni usila tunu e mawhai o na ia au maia. Fina Whale, e le o iai sea a fianga o le community a Solomona el Koviti. Ma o lea fo i olo o tapu ni o na tua oi. Ai oi mai ai ma Whale ya ni usila, wha mole e alofa atu o lo o mo o mia e Solomona vano whai ngā luenga nei e toe wha o lailo na tamau ainga. O Solomona e tu sama le fitu se fulu pasene o tangata i lalo mai o le tolu se fulu tausanga le mātutua, e le o iaini ngā luenga talu mai o na a fia le māketi o turisi. Tala wha aiu, ua saule wala au mai le wha la putupotonga le soifua malo loina laulangi po le WHO, e le tatauna vave saule tui o COVID wa ta o le booster, po o tui e na te whaopopoina le malosi o le vaila au na mua i tu ina mai. O le wala au, wa sawai ma le taime wha atali ai po le wha ai ungo se tema. Ona o lea ua te lea i le vao le whai o tui o atunu umalo losi, ma atunu e vai vaita mau ainga. Wha maumaunga o lea ua whai lava si sawa o le wha aso o ino tui e atunu umalo losi. Ma ua mo o mia ai le wha atelengese, ai se i fesoa soani atu i atunu vai vaita mau ainga o lo tuwai o na mau tui.
Sa o le dauta na suʻesuʻeina ia mo o mia le whaʻaupōpo le malo siʻaga o le tui, ma o lea ua taʻutaʻu ai le booster. O le Presidente o Israʻelo le ulua itaʻitaʻi ua sautala ua mai awhaia lona tui lona tolu, lea e taʻu o le booster, ma o lea ua whaasolo tui lona tolu o tātalau tele o lea malo. O Amerika o loo suʻesuʻe pea le soifua malōlōina le moʻomia o le tui lona tolu lenei o le booster. Tuʻuma ia New Zealand, talia pea nei suʻesuʻega le Pfizer, ma o lea na mua i sautala o loo vaʻavaʻai po o le whaaiʻuga o le tausaga, fua lava i le tali o suʻesuʻega. Ai mai le WHO, e le tatau ona whaasolo le booster e le i whaia ulua i tui o tangata o loo nonofo i atu nuu, e vai vai ta mau ainga. Tala naol tai au, manuel nei aso.